سلام و درودی به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. تقدیر تلخی میراثبر لیونل مسی در بارسلونا. انسو فاتی باز آسیب برداشت و این آسیب از اون آسیب‌های نبوده است که به زودی برقرار شود. جداشوی بندهای موشک‌های پای این است درده که به سر فاتی آمد و برای از این رها شدن دو واریانت بود، یکی جراحی، دیگر طبابت کنسرواتیوی. ستاره آینده بارسا خلاصه عجیب برآورد. فاتی و اهل و عائله او در این موضوع با چند از نمایندگان دسته بارسلونا از جمله خاوی و طبیب باشگاه ریکاردو پرونو واخوری داشت. آنها به انسو مصلحت دادند که به فنلاندیا نزد جراح مشهور لاس لیپانن برود. طبیبی که عثمان دمبله را جراحی کرده بود و او یکی از بهترین متخصصان آسیب‌های زانو در جهان به حساب می‌رود. او جراحی را رد کرد و طبابت کنسرواتیوی را انتخاب نمود. در این طبابت او گمان است تا 10 هفته از بازی‌ها محروم شود. بارسلونا تمام سعی خود را کرد تا فوتبالباز جراحی را به قول به گردن بگیرد، ولی نه، او مادرید رفت و تحت نظارت متخصصان مادریدی طبابت میگیرد. عجیب، بازیگر بارسلونا سلامتی خود را به مادریدی ها باور کرده است. عجیبی کار در آن است که توسط طبابت کنسرواتیوی مثال ها خیلی زیادند که فوتبالبازان تا حال برقرار نشدند. اینجا میتوان با ساموئل اومتیتی شفای کامل بگوییم و دلیل دیگری که توسط جراحی از این بلا خلاص شد عثمان دمبله است. با احتمال زیاد با طبابتی که خود فاتی انتخاب میکرد میتوانیم کم کم با او همچون ستاره آینده خیرباد بگوییم. خلاص در میزان جراحی نسبت طبابت کنسرواتیوی کفالت بیشتر دارد، هرچند 100% نیست. فعلا هر کس در بارسا عیناً چنین آسیب دارد آخری نامشان با حرف تی تمام میشود. فاتی را دمبله نو شیشگی میگویند. استعداد هست، سلامتی نیست. او یگان خیلی ستاره نمیشود. بورکینا فاسو همین خیلی دولت فهمیده اید، یک مملکت خوردکک قطعه آفریقا که اکثریت جهانیان نامش را در مسابقه جام آفریقا شنیدند. منتخب همین مملکتی تا دیروز برای اکثریت نوفهما حالا در مرحله یک نهایی جام آفریقا قرار دارد و با دسته های بزرگ مسابقه دست به گریبان می شود. روز 30 ینور در این مرحله با مملکت تونس روبرو خواهند شد. او از گروه کامرون، افیوپیا و کابو ورده با موقع جای اول برآمد و در پلی آف گابون را نیز خیلی خوب شکست داد. متاسفانه مردم این مملکت حالا امکان خرسندی و تنتنه کردن موفقیت های منتخبی اشان را ندارند. در این مملکت حالا تبدلات دولتی می رود. نظامیان از اشغال حکومت و سرنگون ساختن پرزیدنت مملکت روکا کابور خبر دادند. مردم سرگردان و پریشانند. پرزیدنت حالا در کجا است کسی نمیداند. منتخب فوتبالی باشد در همین وضعیت در مرحله یک نهایی اساسی ترین مسابقه قطعه است. آن این رو میگویند دستگیری. معنای نام دولت یعنی بورکینا فاسو مملکت آدمان راستقول بوده است. روس‌ها نفهمیدند که الکساندر سرگیویچ پوشکین از بورکینا فاسو است. او بیهوده شعر امک من رهبر راستقول را ننوشته است. یک نفر مخلص در شرط $1000 داخل میدان درآمد و او را برای ترتیبات جمعیتی را ویران کردن به سود بردند. این در یک رقابت سرمخلص فوتبال آمریکایی میان دسته های بافالو بیلز و کانزاس سیتی چیفز شتات میسوری به میان آمد. یک جوان با دوستش بحث کرده است که او در وقت بازی میتواند داخل میدان درآید. کار تا جای رسید که دوستش $1000 برای شهر در میان گذارد. ناگهان جوان دویده داخل میدان درآمد و اولین کسی که او را از راه بازگردانید ستاره مشهور چمپیونات استفان دیکس بود. او اول جوان را با پایهایش زد و او را افتانیده کار محافظان را آسان نمود. این جوان 20 ساله جیکوب بروس نام داشته است که او را برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی به محبس بردند. نوار دویدن او به میدان و از جانب دیکس پیشبرد دادن جوان در شبکه‌های مجازی در حال مثل ویروس پهن گردید و در جای شهر نوشتند که شما برای $1000 این کار را میکنید. با چنین شمار مبلغ او با دوستش شرط کرده بوده است که داخل میدان میرود. آدمان مینویسند که نخواد آدم برای $1000 چنین کار کند. اون خیلی می نویسند که گویا گپ سر کدام یک شرط 5 سومانه می رود یا واقعا $1000 برای آنها 5 سومانه باشد.
дарвозаи мунтахабҳои Камерун ва ҷазираҳои Камор фоҷиа ба миён омад. пеш аз оғози бозӣ 8 нафар ҳалок шуданд, 38 нафар осеби ҷиддӣ бардоштанд ва 7 нафари онҳо вазъи саломатиашон хеле бад арзёбӣ мешавад. ба маълумотҳои расмӣ дар майдон шумораи мухлисон ба 50 000 нафар баробар буд. инам дар ҳолест ки аз рӯи инфрасохтор майдони мазкур барои 60 000 нафар сохта шудааст. аз рӯи маҳдудиятҳои вобаста ба ковид танҳо 80% ҷои нишасти мухлисон бояд иҷоза дода мешуд, вале ба иттилои зиёд одамон ҳангоми даромадан ба майдон ба бетартибиву беинтизомӣ роҳ доданд ва мақомотҳои муҳофизатӣ дигар гурӯҳи зиёди одамонро идора кардан натавонистанд. дар натиҷа мухлисон аз меъёри стандартиам дар минбар зиёд шуданд ки ба қавле дигар ҷои нафаскашӣ набуд. дар ҳавои гарму шумораи зиёди одамон 8 нафар тоқат кардан натавонистанд ва мурдаи онҳоро аз майдон берун бурданд. шумораи зиёди одамон вазъи саломатиашон бад шуд. он ҷо бо сабаби аз ҳад зиёди мухлисон одамон ҳатто мефавтанд. бечора баъзе курсиҳои майдонҳои мо аз рӯзи сохтанашон то ҳоло одамро надиданд. Садио Мане, ситораи футболи мунтахаби Сенегал, дирӯз дар рақобат бо мунтахаби Кабо Верде осе бардошт ва баргашташ зери суол меравад. Садио Мане дар баробари оне ки гол зад, вале ӯро бо замбар аз майдон берун карданд. дар дақиқаи 53-уми бозӣ аллакай замони Садио Мане фаро расид. ӯ аз як партофти ҳамдастааш мехост тӯбро бо сар дохили дарвоза кунад, вале дар қабати дуюм миёни ӯву дарвозабони ҳариф бархурд ба вуҷуд омад ва ҳарду рӯи сабза ба замин афтоданд. Садио Мане воқеан ҳамон вақт дар ҳолати нокаут буд. ҳатто вақте аз ҷой бархост, намедонист бо кадом сабаб мардум атрофи ӯ ҷамъ шуданд. дарвозабон низ осеб бардошт ва рӯи замин хобида буд. ӯ ҳарчанд ба пой бархост, вале маълум буд ки ба худ нест, чун роҳгардиёаш мисли шахсони аз ҳад зиёд нӯшида буд. баъди тафтиши вар довар дарвозабонро корти сурх дод ва ӯро дарҳол ба беморхона бурданд. Садио Мане то оне ки гол назад, гӯё ки ин бархурд барош ҳеҷ таъсире надошт. ӯ дар дақиқаҳои 60 голи зебое зад ва ҳамагӣ баъди чанд сонияи гол дуюмбора ба замин афтод. табибон ба сари ӯ ях монданду аз майдон берун ва ҳамин тавр ӯро рост ба беморхона бурданд. мухлисон аз аҳволи ӯ мехостанд зудтар иттилоъ пайдо кунанд, вале имрӯз дар саҳифаи Инстаграм аксе пайдо шуд ки он ҷо ҳам Садио Мане ва ҳам дарвозабони ҳариф дар беморхона якҷо акс гирифтанд ва навиштанд ки ҳолу аҳволашон хуб аст. хулас дастаи Сенегал Кабо Вердеро шикаст дод ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. ман ростӣ ин бозиро тамошо накардам, аммо мегӯянд дар охирҳои бозӣ ки ҳисоб 2-0 буд, вале дар таблои майдон ҳисоб то охир тағйир наёфт. легендаи даврони мо ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафт. бо чунин навиштаҳо чанд рӯзи охир мухлисони футболи тоҷик мавзӯи ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба мамлакати Русия рафтани 7 карат чемпиони Тоҷикистон, беҳтарин нишонзани мавсимҳои солҳои 2012, 2014, 2017 Дилшод Восеевро муҳокима мекунанд. хабари мазкурро сараввал гардонандаҳои саҳифаи 90 дақиқа расонаӣ карданд ва ҳамчунин навиштанд ки Дилшод Восеев барои пайдо кардани кор ба шаҳри Челябински Русия рафт. ҳамчунин собиқ ҳамдастааш аз Истиқлол, футболбози машҳури тоҷик Нуриддин Давронов низ дар саҳифаи фейсбук андешаи худро нисбати ин мавзӯъ баён кард ва гуфт ки пурқувват бош, таассуф хӯрдан танҳо барои ӯ нест, балки барои ҷавонони зиёди соҳибистеъдоде аст ки дар синни 16-17 солагӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, навиштааст Нуриддин Давронов, вале бо сабабҳои номаълум боз дарҳол покаш кардааст. ҳоло баъди рафтани Дилшод касе аз атрофиёни футболиаш бо ӯ робита накарданд, чун дар шабакаҳои маҷозӣ дигар пайдо нашуд. ӯ соли 2019 расман карьераи футболии худро дар дастаи Истиқлол хотима бахшид ва ҳамчун агенти озод ба дастаи Хуҷанд рафт ва баъдан дар ҳайати Кемева низ бозӣ кард. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.